Satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba cyokomenya icukiyaga kirasinkira igekerero kigima nigo kibwate ki 1 bedroom nabo igo ki 2 bedroom imeji kinyumba cyo nigo kiyaga kirebuya anse kikikuni cyaye kibwate ki carpets amacha yongusire gwikase kisingi cyabo ki balcony icyo kire asukunyurembeo ekeruri greti getunwa kyamanga kinyumba cyo korara ugose ki bedrooms nigo cyakirera nkinyurete chingare nabo igo kibekire ki wardrobes chicho ni kibabu cy'ubusibiriya nigo kibekire ki tiles nakubiko bukinu bwigoro kigima ase kinyumba icyo kire ni guest meraroro chinga kichonsi amache ni gangusire nakubiko asikitangi ayatari ko yaranga kinjinde cyonsi uburende nigo bubikire cinse 24 nabo igo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira cinse 24 niga bwate libagarinene asura nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo kiri ase highway ya Kisii Kisumu ubusio bw'ikiru ya embassy ubugatagati bw'ikiru ya Nyamataro na Nyakoe nabugwa Kisime ase namba inoti 52 ibere isano ibere yemo ibere isano n'isato isano n'isato isano n'ibere gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyumba cyekerero asoko menyekerero. Monchum mulgireli bono chergire chinse ikomichi bono margobna botambe na mangagandeto kolekana kuro chinse mu imme na isiko yorongoro gusichinga gichingo kwariga nyare go komanya inenda mange asenchira yowenge inyarestari kinemeronge 3 mutinyine koko so mutinyine yo 12 oyibagoro mwaka bwekiri bubere na meronge bere no yo mabuna botambe stari kibune chiarero egenteki ya guseke benkenya retekega kolekana buna bono aso mwaka bwekiri bubere na isano na 2006 kiune chialero umutinyi buno yorero naliyo yokabiro murewense la Iraq nere Saddam Hussein anyaletega kongentwa nagukwayo na yakolekana senga kiyo kolende asobwengetiga nkomanya ali agendete gukolekana asiritu kolia lero literane nkorokwa Vincent Onyancha. Asobwenge koya chakana alibuna abatumeki bebare kurochinse mo Kenya kawe kamara ni meye kaunti ya Kisii ni gobagendete kwe murunganelia ebale taligoete kanane ekera embure goto abana boda boda benseme yuni gobateberubuna ebale yuni gerembe anane ni goba omanire na kwe murungania asebire gitabyare tunabigatigwa asenseme yo ko ikabono bitararusi bworo ekere embure gendrete konya gotrubania hobo sombi bwabo ni gobono bagania serikali goso wakati na kuwapeka na no moro mwasenseme elikonyara gokonya na kwango ya obosombi bwabo auso maene epare etotene ine nigere para ya kurunya koe kogena marani ene stage ya nango kolera iga stage eba njolete buno moche amani we welfare muchano tubwato monene we pare epare gese chaka korosigwa ya rosi kuge kwama in fact mura bono ige tikalere nyakisai ari nyakisai igoro kurunya kisai goje nyakoe nabo tuchandike thengenje abantu baumire mpaka abandi babunekira amagoro asengenje epare bona bono igo mumbura naro yomo itonsa ubuneke tamagoro bono igo uri nyomba asengenje epare ebira kitabikare tubigaterenaria byakorera amatuka mange bobe emitienyi bitanya gukora gasi
bono bago jabato kwa makwamiaria muna bono bajite bagaitese metaro iga tukabuga ngarende gazi yajagire korakini bake kurueli baka bono iga basali bake bindo bya bantu jinse amogweta korakini kurueli baka bono iga pare injana korosiwa umujano noro YouTube gade one dokumenti toko chikoboli so mubungo itoki tuti jaji Saudi okoruguri chari monyonga oto taiboli chimi tokoboli kuruesi chimi tuanya oranga chimi yare para yaye kurukuru ari gatigarete kitutu jaje no ikirenya kisainerete tokurukure pare kurugesieka ego jage ko ikirari me chaya alfayo ari sba kuruge chaya alfayo njere waso ko nyama tuta para no ikirete rami ari to nyoranga no tiero gerete lakini kitutu jaje Saudi umujano tubugate no yomo rami teriande none yemo problem tubugate na reyo tuwale gusaba asingi chikure chigenderete na nditete guchaka ntoligerere tinga bono mba nto chito kuya ligura kindi ne bale kuya lene bato bekira no moromu ngo igutware ngebuya Bonchereria wa matoke kurwa sechira nyakoye boge kutoka se county ya Kisii nigo bagenderete kwe murungani mono ekero batigire mbarabara ne para saba korro boncherere bwabo nigo chingege chibate berubuna sabu ni garo kogoserio konne kubwate kanabuna na obara tumunonya ne chigari no nabo nigo wamentre gote yabuno boncherere bo mwako yo baroka ne kwira na sasa nsema ya matoke abantu gutagora matoke no nabo nigo wamentre buna wa matoke niga kaire asenseme yo higo bono babure serikali konne kinko baligeri bale asaba korro boncherere bwabo wa matoke Nengi sairungoro kwa jirumu nyabiashara bwa matoke. Igorio ke tubekire para igoro ntubugatia stoko na matoke. Mangana na isani. Esa Maria Tanja siwira teka. Kino monchori bwa matoka iganya kwa. Asomo tienyo yo December matoke na bagoleka lakini rende na ketake. Mutienyo komino kale koreka na lenga mange. Ase igorende biashara mbiketa ko bakete naro. Ntubwa challenge si soko ni ensema ye para obokongumboro ake igone serikali yali kuligereri buya arorenga abantu ababo no ngakibabwana ko kwanie income yabo korusa matoke mwako olie amatoke mbiya renge kugurika nabakware koreta litoke muna guchaka muna December ya soeta abantu mba agurete buya lakini bono igana bana baba gutene ni chigari nsa igatuba konerigu bantu mba cheti muna liri bare gochera undiye Okuburo kwendagira ngati yimechande kubwatirania abantu abagotu abo abangi bamenyete boka no nabo umongino omukuru wa Asorogongo rwa Gusii imeye nsemo ya Kitutu liga akumireti okomenyerebieka anana sokuburo kwendagira umongino yo Priskira bunareli obwate myaka emye mona 15 liga gote yabuna matukana nige kumubetereria koraranchara onya abana baye omwiri gosomo sanitara mutarira asokumwirire ndagira akoria nigo chinga kichibono umongino yo Priskira bunareli abore abantu koneke bunankunyira bara abantu abagotuna kuba endagera anenoro muchando munne bagwetera kubwatekana buna mbali kwenyara gokora gasende yonsi na bara boge nkaranse boire nkaranse boire bokuira nso nyumba na ni muchumo ntontaki abante gona na kutarense na kutaro sana busa tamanya kotenya njo kotenya kinagu ko ngara musuko ni mbwete chinguru nagenda mate ni nyimba nagenda karanse alinje na otengera chipikipiki na unjo kona tira na chabuone baba ingate mujando yana te nkora ndagira ni ndagira bano ko boli mwasonga ngujike ntondi yo na kindi boli kono mire ncharanke yanyara ngujike ntondi nyore ndagira ndi nguchaka besa kangode ntekendi eke mano yanga kebese yambura tingo bagolende na mujando yana ire ngujebese ntomo mwana mata angakanda sindi anya timbo atikanto okay ndio wairire modira Elia honsi ni gagendrete gocha ase enchera iyo bunge gosuka muntu ego cha soroboti ronde maiga iyo mubunge kurinse mocha wasi soka biro mubunge Keresio Bure koralia buna na chikoliye kerokyo bogavana se county ya Kisii oyibo igoro mu waziri ase ensemo yobo sombi no bwagachi igobona gati abantu kuchinse mocha bumachoka weso kiri na komoko boko aso koralia ganga yaye gochikoliye kerokyo bogavana se county ya Kisii ani gagocha ekerokeliye ekeroge kikyo bogavana me county ya Kisii kegendrete komererwa amate chinsemo chiabo basi bali bagantie kerge kigo baikira abantu batoto abo esinyomba chinde chirigetie kerge kyo bagabana Gladys Muracha kurwase wotia magenje iyo tuacha gaiga singicho yubiya umuisime waito Keresio Bure gatrangret chinde tanyara koba to kuigwa nana kya ukwana gocha story odote bribiyanga nagane tekero kyo obugavana bwa Kisii County Nentu otu achira singicho kumunga mukono ngamaene
omwesimi goito na isaine ase kirogekyo igo twensi abatwacha kurutigo auditions machoge chache and machoge burabu twatebire nga omwesimiwa Chris Obure nareno weso na narene chinguru cyo okore memeyo ekiagera ora akorire mirimo kuru mapema twarore buna akorire na nentori no bwege nunga gwetera se chinguru cya Yesu Kristo nanyare koba okoire kirogekeiga semo ya nena bwate track record kuru 1983 ora abeiro koba se era ini yobogambi miaka mengi asenjo manyene track record ya renja mekina na isanika ekiaga se ikiabwate obugaba nobo etwate bobere bosongo kisi centro emiaka 10 twakorire bone raundi eye turuo mugakobule naba murabande bakurigia totagete obugaba nabo gende kwerende gucha otigana no roboti uruni gobona bonchurire kurwa sensemo yemo bagani na bagensemo yobo tali bagandetse kwe murunganiria igoro gochika kore wone wizara yobo chene buna montondo bwensi okonda semo bagana bagone chinsemo chinde kone kibuna wade certificate ya COVID-19 koro kibuna nyore chanche yo nigo chinga kichumo teni bweke ombeke mokurwa sensemo ya Mombasa Victor Chataka okurwa sensemo ya Kenya Coast Tourism Association atebire bunani go bagandete konyora asare nene kubwate kana buna banta bange baranyari bagaliyo go bagani yabo kubwatekana buna mbaranyora certificate ya COVID-19. Announcement had been made, the directive had been given. People started cancelling. Big hotels had cancellations. Tour operators, there is a tour operating company that had a booking for $7,000 for 1 week cancelled because the guys were supposed to come from Mombasa to go to Tsavo National Park for drives and come back. He was seated there. Yes, but I think that he kept quiet, and Balala is my friend. Yeah, so Najib, I don't think you should have kept quiet. Kagenreto museneta bwe county ya Kakamega Kilofasi Malala ni gobona nyarega kubulia basai kurwa soro wangoro Western Kenya kone kibunango cha baramo gwetera senchire chigosori marara chinga kichini gate bilia basai gotwaro kwegena agochia sabara ibense meyu bale Musalem David na boigo Moses Mazika wetangura ni goma lalate bile bunambali gochi wanchirana abantu kubachorra barai ayani gago cha kerokelia umujego gochi okolekana litukoli yankyo asegeti kya bogungu kegotoka se county ya Kakamega umujega bwaleganire no muri kiase kyombekeri kyo bonchereria Kotu Francis Yatori igochinga kichumu yigo yuri getigo chigokwanira nigo gochigotenegesa ku kia baruya abwase umurewe kama geodi murero ringa agochigikirana aso umujego yino ina botera manyekana so bwasiole gose umurewe kya makiansi Musalem David na chigikirana aso umujego yuri tuko liankyo. Ningependa kusisitiza kwamba kijana wa hapa Bungoma ako na shida zile na kijana wa Kakamega na kijana wa Vihiga na kijana wa Busia. So mimi kama kiongozi wenyu nimekuja tu kuwaomba tafadhali vijana wa mkoa wa Magharibi tufanyie kazi pamoja. Haswa tunavyoenda kwa mwaka wa 2022 ningependa vijana wa mkoa wa Magharibi tufanyie kazi pamoja so that tulinde eneo letu. Mimi ningependa kuwaomba tushikilie viongozi wetu. Tuko na viongozi wetu ambao wanatuongoza sasa hivi, Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Ningependa tu kuwaomba tafadhali tuwapatie nguvu. Kuna watu ambao wanajaribu kusema kwamba ati hao watu sio viongozi wetu. Tungependa kusema sisi kama vijana wa mkoa wa Magharibi, we have a lot of confidence in the leadership of Western Region led by His Excellency Musalia Mudavadi and Senator Moses Masika Wetangula. Mmesikia kwamba kuna mikutano mengi ambayo inaenda kufanyika ati kujaribu kutoa uongozi kwa hao viongozi. We are saying that hatutakubali kwamba uongozi wetu uchukuliwe na mtu mwingine. Uongozi wa mkoa wa Magharibi tutajitawala sisi wenyewe, si ndio? Tigana no roboti uruni gobona amenyukuro chinse mochia lokichale kutoka imeye county ya Pokot banyarego korobekana asoko mu cyumugambi bwense mejo sekalikiye gotebekana bunani ganyare ko ile kigenga cyobuli mokera sense mejo abwasa abantu banyarete go serigwa batambo batubonase bakomenya ya kukuona kwamba kuna mahali walikuwa wamekata mipaka wakasema hii mipaka ni area ya serikali, lakini saa hii tumekuja kuona kwamba ile sanso yake ameweka kufuatilia katika ile line ya barabara
ya mpaka yenye walikata. Tukakuja kujua kwamba kumbe ilikuwa ni hesabu yake ya kunyakua hii shamba yetu. Kwa hivyo tunamkemea na tunasema haiwezekani na haiwezekani. Tulipopiga simu police station, tukafika huko tukaambiwa hakuna gari hata moja yenye wako nayo. Tulienda na more than 10 motorbikes. It was on 10th December 2020 wakibomoa manyumba za watu. Tukaenda station na pikipiki zaidi ya 10. Tuka request hawa kama tunaweza waleta na pikipiki at least wakuja waokoe mali ya watu yenye inaharibiwa, kwa sababu hao walikuwa wanaua kila kitu yenye wanapata, kama ni kuku, kama documents zetu wakaenda nazo. Then tukawaambia kama wanaweza kuja na pikipiki tuwalete pale, wakasema hawezi tumia pikipiki. Wakakaa hiyo kubomoa destruction ili take more than 5 hours. Na boigo abalimi b'omuchere kurasi county ya Taita Taveta ni gobono babuti kubwatsi wa asense muyo gusimeka omuchere bunenchere muyo kunyara gukinya uchumi yense nego chinga kichi baboerere na gukumya na seki omuchere kurusi wa asense ya Kenya na kuirwa asense ya Tanzania baga ya irusi wa Tanzania gocha Kenya asichibesa chigoro. Barabara hakuna. Kisha tunapokuwa hatuna barabara, inakuwa soko linakuwa ni mbali na sisi, kulingana na kwamba barabara hazifiki katika maeneo yetu. Na hivyo tunapata wadau ama tunapata watu kutoka Tanzania ambao wananunua mpunga wetu kwa urahisi na kupeleka Tanzania. Wanaponunua kupeleka Tanzania, wanaingizia serikali ya Kenya hasara, kwa sababu mpunga ule wanapoenda wakiukoboa, wakirudisha wanarudisha kwa majina ni kwao, kwamba Tanzania ndio imezalisha mpunga huu ila hali umezalishwa Kenya. Sisi ombi letu kwa serikali ni kwamba tutengenezee barabara ili ya kwamba mkulima anapotoa mazao yake yaweze kufika nje na kufikia mnunuzi wa Kenya, ili ya kwamba hilo pato libaki kuwa serikali ya Kenya. Hii matatizo yote vile wenzetu wamesema, tutashikana pamoja kutatua hiyo matatizo yote, so that hii biashara ya mchele, hii maneno ya biashara ya mchele kupelekwa Tanzania na tena inarudishwa Kenya, ni mpaka tumalize hiyo maneno. Department tumetenga pesa vile vile ya kutoa kununua mtambo ingine, na hii iko kwa saa hii iko kwa website tayari imetangazwa, na tunatarajia kwamba Mwenyezi Mungu akitujalia tukiendelea kuomba kwamba tunaweza tukapata mtambo wa kisasa ambao utakuwa unakoboa mchele hapa Taveta, na mchele yote inaweza ikakobolewa hapa badala ya kupeleka. Na kuja kolera homorokia kurwa sedini ya Gisilamu Sheikh Dibanura ni gobono abori abasai kurwa sense ya Kenya bali bataranyoma kwa kibuna bali kunyoma abana abaiseke basalire ani gago chekere kiriumbe aho bigenderete ko wakresiko na goteyabuna ogusarwa ngwanche ya sense ya Kenya. Kwa hivyo nawaambia wa vijana Kenya mzima kama mwalimu ya dini, na waambia wa vijana wote wale ambaye hawajaoa kwa sasa Kenya mzima, ya kwamba wasioe yule msichana ambaye amekatwa. Mwanze kuitisha yule msichana ambaye hajakatwa. Ndio muone sasa wale walikuwa mbele yenu, walioa mbele yenu hawakuoa wanawake. They have married a castrated woman, if I may call it. Wameoa msichana yule ambaye si yeyote. Gusarwa ntumaitene kemire kyo mugusi, lakini nkore mamincha ya rights cyo mwana enyaruka obwene bwo mwana enyaruka igobore against dignity yo mwana ne sababu cyo kumusara nchibu ati sababu ende ya kiafya, because sababu ya moyo kora ncheru o interfere no mwana enyaruka ne sengencho ya afya ya igo ekeroto ko sara bana sinyaruka igo toko genda mamincha ya haki cyabo ya obwene bwabo igo teribia gusara bana sinyaruka, because teriko bakonya asoko bakinya asoko baegirira asoko ba support njere ndi yonse asoma gima. Mwanchu murigiriri bono gwikira bunongo ikomwele omungana maya senchira yobwenge chinsani komiche bono maragoba hinyora akikora gense mu yabono maragoba ingena semese igaseri bonyare ko gosansamurana na gukomanya hali abariki baito bagendrete gotwarigane kurwa chinkongo anyora chikoroga boigo chinza ikomire mu chibono maragoba ochikomira na papa antifider somuro we chingaro chiri cha benga iyo nyare gukomanya mange ase ensemeyu inyora boigo na tu aromagana se studio musubati umanyakanete buna sabi okengo kora igumora
ngoro tereko gotebana ose nyongo kekekere nyongo ime ayo nayo kwekero momena na papa antivirus reterane nkrokwa Vincent Onyancha. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Bwomogusi neji kaunti chito etanaine buna e kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet,